الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. حسن كره امام علي نفي پیغمبری صلاف لبن و خود اجوی و بابوی راضی ببتن ادبجتن منش پیغمبر خود صلاف لبن افگوتنا اجبر کریه و کما ظانین امام حسن بچیک بوده می پیغمبر صلاف لبن مری لو ادبجتن شوان گوتنا اید کو منش پیغمبری اجبر کرین ما این البیرا من اویا پیغمبری صلاف لبن گوت او تشت توی جب گمان بی یعنی تیدا کفیه شکه بهلا هراوی تشتی تو جب گمان نبی. في حديث هنا إمام نسائي وترمذي هر دو جي روايات كان وحديث جي حديثك درسته. اف حديثة إشارته اتداتا ايكش بناخيت دين ما او جي خدير كرنا شوي تشتيا يمروف جيب قومان بت حتى خو جي پشت راست بكتن وهذا اوا ياكوب عربيت بجن تقوى ينجي ورع او پیغمبر اسلاف لبن پتر جارا اد خود بت وصیت به مسلمانات کرد یعنی چند جاره که پیغمبر اسلاف لبن خطبه به مسلمان خواند و تیدا ادگوت اس وصیت الهوات کم شیرت الهوات کم تقوی و تقواجی اویا یا کش به حدیث دیارت بتن. حسن کره علی کره ابو طالبی کره فاطمه یا کچا پیغمبر اسلاف لبن اوید بجن رحانا پیغمبری اجبرکو بینا پیغمبر اسلاف لبن اپویت هات و گاوت دیت گلک کیف خوشت بو اد اتهجمارتن شوان صحابیا يتبع عمري خوفا اتبچيك چونكي دم پیغمبر اسراف لبن قصد خدای خوكري جي حسني نزيكي 10 سالا بو. حسنت بجتن تشت منش پیغمبر اسراف لبن جبر كري يعني ما يلبيرا منش گوتن توي اويا اف گوتنايا يا كوي گوتي او جي اويا او تشت تا بشك بخت و تو يجب گمان بي بهلا و هراوي تشتي بكا يتجب گمان نبي. وتمامية حديث وكيل نك ترمذي هاتي أفيا فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة يعني هندي الراستية دل الرحاتية وهندي دروا شكا بودلي وجفي اتظانين كو مروف دفيتن وان كارانكتن يشك تدهبت دا يبارستي بتنش حرامية لا اشلاي كيفا وشلاي كديفا دا او اش اما اش ازمان خلقيجي يبارستي بمينتن هر وصا أفا إشارتك كمروف الدل خوب زفرت اگر هاتو او ادت تشتكي دا كفتا قمانه يعني اگر تشتكي شك بويت دا چه بو بلا الدل خوب زفرت يعني بسيارة دل خوب كتن اگر دلوي كتا شكي ويرحت نبو بلاوي تشتينا كتن اگر عمل ديروكا بيشيت في امتي بزفرين يعني سلفت امتا ما اججيلت صحابية ودي كفتيت وان يتشاك دي بينين وان جلك خجوان تشتات دا باش يت او تدات كفتنا قمانه حتى قالك جاراوان خوش حلال داباش يعني شندك تشتت حلال اوان خوش داباش اشترسيت هندي داك او بكفنات حراميه دا بونمونه جارك عبدك ابو بكر هاتنك ابو بكر الصديق اوي عبدهن تشتاق فيبو هندك جي دا ابو بكر اينا ابو بكر او كرات دافي خدا عند تشتاق خارن ابو ابو بكر كرات دافي خدا وخار پشتی ابو بکری او تشت داعی رای عبدوی گوته تظانی او یچبو او اتشت تخاری یچبو او من دایتا ابو بکری گوته یچبو اوی گوته تجاهلیت دا یعنی بری اس مسلمان ببم من خیفزانکی بو مروفکی کربو کهانت و من چش خیفزانکی ندزانی من او خاپانت یعنی محیلا خلی کرم گوته اس خیفزانکی من هنده تشت بو گوته نجدرو اوی گوته مادم تفتشت بو من كير از دي برانبري ويتشتكي دمتا وشنگي ورا من او نديت يا حتى شنيكا افرو كم مديت او هات هندك مال دامن او من دايتا تخاري هاش هنده بو اينا ابو بكر تبلا خو كرت گريا خورا ودل خورا كر يعني او تشت شو خارجي هافت هلافت يزيد كره زريعي غاوا بابوي مري 500,000 شميرات وي گهشتنه 500,000 پاره شميرات بابوي گهشتنه او پاره چور نگر گوت منافت چونکی بابوی بو والی بو هندک مزنا يعني بابوی والی بو عامل بو وكي بريد گوته والی بو هندك خليفه و مزنه توی دمی
او ترسيا او مالهنه بابوي كوم كري مالك حرام بتن نبركت حلال كوم كربن لو دم ميرات بابوي جهشتي اف بارهنه همي او ينورجرت قد منافت يعني اشترست مال حرام ده اف بشكا حلال جي ورنجرت ونافيا ونمونهش السيرفيت شنده اگر ام بزفرين الكتابات ببینین گلکن لو ام گلک السيرفيت شنده دريش ناكين ومسألة الفيري هي دفيتن امل بيراخو بينينا و او جي افيا اف رنج ورعي اف تقوى هاي وما بحث جيكري وكي ابو بكري وكي يزيد كري شهجيوان كسانا يتب تقوى بن يعني مروفا كي بتقوى بتن ياسين جيانا خدا هم يبتقوى بتن وحالوي دجال استقامية درست بت افي رنج ورعي بكتن جيتي تقابل كرن نوكي وان يدخش حرامية وجناهة مظن ندنا باش وخب رنجك ورعي نيش خلقي بدن يعني ابو جناهات كانوا حرامية تخون بيشوفت خلقي خب رنجك تقويتي ندر ده عالم مدحت وان بكتن افا جوانو يتقابل كرن يعني واجبات الشرعي بجهنائن وخش شبهه دنا باش واجباتنا كان شبهه خوش دنا باش افرنج ورعي شوانو يتقابل كرن وبلكي بتجه جمانه يعني مرفت كيف تشكيل باش احتمال افان بو ريمتي بتنيان بو منافقي بت اجبر في چنده دم هندك عراقي يعني نمونه كيف سوي چنده بينين هندك حجيه عراقي شخلك عراقي دم چوينه كعبه حجه الوير عبد الله كور عباسي ديت اینا بسیارش عبد الله كير كان خوينا بيشيه يا حلال يا حرامه يعني اگه مروف بيشيه كشت مثلا خويناوي مبجل كمروفي و كان حلال يا حرامه اف خويناها اینا عبد الله كور عباسي برسفوان ندا جوابوان ندا وقوده حوالت خو حسيني كشتي بسيارة خوينا بيشيش متكن يعني افتشتهني عجيبه شوان هو حرامي كره هو خوينا نبي پیغمبر اسلام لدن ريت این وگاوتن بجن که خوينا پیشه حلال آن لو عبد الله كور عباسي جواب وان ندا وحسب كر اف تقواها يا او جبسيار كان درو وجارك ظلامك بسيارش بشري حافي كر كويكش زاهدت مازنه يتأمتل سردم امام احمد دجيا قلت اگر ظلامك ديكوي بشته جناخو برده گوه خو بدته یا نه اف بسیار جکر بشری چی گوته اگر ویت همی تشتادا گوهداریا دیکا خو کربت بلاد ویتشتی جدا گوهداریا وی بکتن شخو اگر بویتشتی بتنه گوه خو بدته دیکا خو پاش رابط وی بقطت بلا ونکت يعني مروفه که خرابت گل دیکا خو همی گاو دلی پلت بشینت قطت گاو دیکا وی گوته جنکا خو بد رابط گوه خو بدته بش من دیکا مو گوتمن بشرط بش بلا وی چند هنه نکت يعني اف تقوهنه کو گوهداریا دیکه دروکش نکوی او به خوب قناعت کرد و اوه بیراملوان ظلام جیت انتفا اوه تشتش تدا گهداری شریعتی ناکرد یعنی تو دبینی هندک ظلامتین احتمالا نویجانا کن احتمالا روجیانا گرن التزام بشریعت اسلام ناکن درابن دجنا اینن گاوتا گوتی بوچی دبجن مان خدا گوتی درسته شریعتی حلال کری یعنی وصد وقت خونی شما بدن کو اون یت ملتزم شریعتی و دیف شریعتی چن حال چه حاله شریعت سه چاره که شریعتی او پیل دانن گهداری بنا کن ادوی مسئله دا چکیل دیف زوقوانه یا مصلحت وانیات دا درابن دیف شریعتی چن اف تقوی حوصا و پیگیری اف شریعتی نای تقبل کرن و حسب بتن رنگه که دروه و منافقی جی بوان کسا یدوی چندهنه بکن الدیماهی في فقره مدفت بجين اف حديثه هنه هندت جهينتن کو پتویا مروف خدان باور ی خدان ورع و تقوا به تقوا نکبتن خو اجوان کارا بدت پاش یت گمان بوی چت کن و قستوان کارا بکتن یت کو گمان تدانه بد